U kertong keseng Kongres ba Vincent H. Pala, u badairu UMP bamenta, u lahyar syanong ba Jawai ban pan jingkersyan na kipai ba na kebenta ka election MP Lok Sabha kabanlong hakakat kendai terik yayong. Ya kajing yalang la penlong hayau musiang Jawai hakasan terik yayong, ha kajing sanran lang dau MLA kamau hati konstituensi ba Charles Marngar, ki MDC ke JHADC, ba kentup ya Bright Star Cermang Richard S. Lingdo, UCM Barim JHADC ba Madan Bai Rembai, nalor kiwai pat kinoyalam jong keseng Kongres. Uba Charles Marngar ha kajingkren ulaong, badai keseng Kongres kabala aya ke jela Meghalaya, nadu usnam khat kendai New Puar, ha kapor jong kalit Indira Gandhi, ha kapor bakalong Prime Minister. Wat klet pat ba badai keseng Kongres, kabala ay hangi ki jing lai luit ki babon, nadu karyam kabet ka ketien katlit Riti Dustor, bat kaniam karukom. Shibun ba kikam ba keseng Kongres kale ya kabangim la syu ban klet ong uba Charles Marngar. Uba Vincent H. Pala ha ka jingkren ulaong, ka jing temu jong u ha kani ka election MP, ha kani ka kenti, kalong banwan ra ya ka roy kapar, bat ka jingkiu jong ka jela, kadai ka thong ba ha klik du bat ban penti kena ban beteng ban kentiu ya kilat kilinti, ha ka baya dei bat ka koit ka khya, ka umbam umdi ka bakhoy, ban kentiu ya ki skul, bat kilat yok kam yok jam nalor kiwei. Ha kabaya dei bat usenyang jong keseng Kongres hapok ka jela, ulaong balayok ban pentrekam ya bonteli ki projek, lah ha kaliang ki linti kisengkian bat ki surok ba, ki jaka khayi pateng, syakithan bordar, ki jaka jong ki kat lingsuny airport, ki jaka puli puthi, ka ying bishar ka bapura nalor kiwei. Kacing pu ka wakredo, ba kasensyar ka kadar, hapor India, toman ko ka bacong suk ka bacong sain. Kasensyar kadar, lekwai bam, lekwai udi, lekwai uriam, lekwai lek kadwangai, lekwai mani, lekwai lek kadwangai. Katkam ke konstitusi yang dari India, uburam mayite godebi konstitusi yang dari India. Lem ya kawan-kawan kaniam, lem ya kawan-kawan kecingait, lem ya kawan-kawan keriti kedustur, uburam, upenek pensai, upenbha penmiadi, wah. Ukam penbah cucui kenang wa kapor na kapor cekapor yoman ko kawarak congcit congcengai ye keriu ke jai beru ke yang i kat ni la kamno so power percent ke rate of unemployment kawan kat ni naka cispa kinom sang senong yang ke India pra persen dem yok kam yo jam ki tekeni ke pra persen pemyok kam yo ajami ke jingduk kam ni por nang jur cucu ko ingki ke rate of unemployment ko emi kaman kani so pa persen hapok ke jing syar yang kani ke sarkar kam ke kongres ha ka manifesto kulari wa kam le paulak tili ki kam ki wasa ka wam emu thap kani ke sarkar la de poi por utap ikini kikam iki kero kelut yaki kon kiyong i kawar bon i kinongrep kiyong i bon kiwa kamu mbak Charles kiwarep suro kiwarep kba ting hawi usnem at manpai hawi tu usnem hierdor kamu manu suro ni por dedep usnem dedep cispa arpau, cispa lepau cikilo. Sendet yang usnem ke doru suruh poi ke do sopau sopo artengka cikilo. Yap kinorep. Ikam ke parti ongi. Lada poi hei bor. Ya kani kajingman kami ke kongres topen kau em ke polisi kau kersani kinorep. Open mi ya ke minimum support price. Kau wahai por hierdor. Ka sarkar tau thet ka kenang mai lo like kibru yang i uyap palat kawiru buriam wah kani kawaman kat ni kayo kam kayo ajam kiba start palat kam kibramin wa kibi kayo ulai ki university kayo ulai ki college ki bahasor yo kam ki daduna ka reservation ni baile bon ki yok kam sarkar kam ki wm haki
company ki waper kwa government of India the same ka handre hakini ki company ki the same ka government on ki government PSUs the bond the tap ki di contractual kwa chutung kam hani grims yutung chisnam kate let I contract ki bro I kam ka congress on I ketua ko to ko bakala kat kam ka sanction yang ki post to kami ki bru kat kam ke reservation policy to yo ndhoi dunai ka san pa persen ya ki chedal kas ya ki chedal tribe lene ki bru ki wa m ka jingdo lene ki bru ki wa m hakata ka kerdan ka kam duna ban ki wi de kulari kam tam ni ka sten kasi kamaman kan ni le pau prat ni ki sten ki wa m ka len yong dari India kuato utam sia haka ek schedule lene ka kernit ka wapra haka manifesto yang ka kongres bada kulari utam sia penbon kikten kamaman kat ni kat pratli kikten ka utam sia hapo ka ek schedule andre idu kulari wa penbon kikten kam kakten kasi upan sia ka haka ek schedule kani wadam haka manifesto ka yang I kam joy kenong rep dayo pini dedep kenong rep kam kaskim chis pa sngi ka katwaman katni yoy ars pa le pratang kada ni ke chisngi andre ka manifesto ka yong I dukular pungkui ka tu nak ars pa le pra chaka sos pa tangka ha ke chisngi kaskim chis pa sngi ka wini kiskim ka wa ekam ejam kau yau cina surat, wayau cina yaki assets, lene wayau cina yaki jing emkam yang kicnong kau per hejui por, yoi yaka im ka yang I, yoi penbiang ni kicing do, yoi penbiang yaki jing donang ka yang I, lamba kasim siswasingi, kepisah lau yoki kicnong kiwa pengkre itu keskim kamte kisurat kamte ki kimadan layoi. Kawi mud soang kawi kabon kinang rep mandalai pi hayau hak tet tiar tet tari la tedu mukul le tedu kawai la tedi kalma tedi le M ke GST I hak manifesto yang I onge ya katuga GST namenta ki norep ki upen MKam ki tiar ki tar nam tau rep uriang upen dam pendoi ncaci GST yaki kawaman kani ki kon ki yang I keri India kamba prapau kror kinong chong chnong yang keri India I chenia ai hau ko wasan kilo hau wiu bru ha kachibnai ka jingdo ka wa uyoma wa keleng nang slam nang ku ne por sipor I ongi la kamno kayo ka kot yang keri India to pengklan bhai ka di wapasi dia promoti wabon ki policy kamtam ki insuransi ki norep kami dah dapat konsesi yang bak Charles Wan ke eriong dahap ki dri dahap ki rep kiriang ki ladau ki rep kiriang ki wabon mi kata ki insurans ionge kam ka kongres UE kam cimau paulak tangka ke insurans namenta ki norep wayakani ke insurans to sui ka hapo le paus ngi Kibon yang I ki kena yang I ki ba start ke sports kini ki kena I ke sports tenten lai skur ki hijau por le sports ki I kam ko keras perkhani lada tenten ki bei ki wadok lada start ki kena le andre lem M ke jengkersan empoi ki chino kulari kam tu ki kena ki M ke talent uyarap ka ba cipau hajar ha ke cibnai namenta ki kena ki M ke talent uyale li sports ki waper kani election ko bam tu men step to do yang ko kongres handai to election ka yang pi ka yang nga election wo perkhati di menta keri India ka yang I wow nei ha kani ka sarkar kawa pentlot ya ke demokrasi ma upani de ka witawan ka sarkar kawa wo pembau penmiet open scam ke demokrasi kamaman kat ni ngadayo I wadam Delhi dayo pi ki kot kubor ke keleng
Amta dia wa em ke timur ke si kama jo em. Kiwan kibru kiwa percaya ke ni ke sarkar. Lada yo be kam ku chief minister yang ke Delhi, chief minister yang ke Jharkhand, chief minister kiwi tuan kiwa jo man chief minister menchua kat ni ear mensem ki. Itai dau da yo be ten penma ki hab join ki ke BJP. Nenga mano wato, nenga mano karap, nenga mano chimik bisayang ke pajba. Lada join ke BJP daman kam ke washing machine. Dasai demiat mem deu chak kem. Itai dau ke India berok kami kan ni depai ke depan ke Kongres. Wada yogi ongi expect ki yoloti gini dedep. Wa BJP e ke i ke jinsar ka wabha. Andre kam ada yobi hakini ki dedep electoral bonds. Ki bru ki mahajan ki company ki waper the rate kani ke sarkar ki the pa kani ke CBI the pa kani ke ED the pa kani income tax penma ka ki man de join BJP ki daman ki bru ki man kin nong mikmat ki wabha ki yong ki igam ke parti kongres de yoy kawaman kat ni de ki kror ke pisa yong ke kongres de sis ki hitai mut ki ladam em pisa kongres mi ka wele election nrenga yoa wa kabor yang dipaiba kabor yang nong song senong yang dari India lada ublai emu boki em ke jingtut hakawan ke bentang kerana wa i hakani election ujedi di bentang ukwai ka lai loj hakamane blai ka lai loj hakariam ka bai ka lai loj hakabam ka di kalai loj haka chongkha ka chongman kalai loj hiwan ni banta mo unai kamaman kat ni kamada yopi das dang kai kata ke BJP upengkre da ke UCC ke Uniform Civil Code ka waute la kami lada ka chongkha ka chongman lada ka hiar pating lada ka yok ka kot yong ka yung ka sem kani imta open mai ki paiba the past ki ke CA the past ki ke UCC hapo Jharkhand sora don ki ka hapo parliament ite daw de yobi ka target yang ke BJP ka ma yobi ong bai ki uyoy les pa nyau pau sit na ka sans pa so paule yimot itu kawamot la da ye ko yo ikini ki les pa nyau pau dayo ke man 2/3 majority ladaya gi gini ke 2/3 majority ukwa ki penkala ya ke constitution yang kari India kayi ke ten ke ukwa ki penkala ke constitution yang kari India kamada yobi hakini ke ski kamadong ba Charles ke jingjia ke wajah marmain ke jingjia ke wajah umroy ke jingjia ke wajah rangjang ke jingjia ke wajah Chhattisgarh nin nang pun pragi yung mane keleng ke jingjia dem ki kini ke penting ke pesmet yang ki dakwa ki peman ni kani ri India yang i kawi ke ri kawi ke ten kawi ke niam bat kawi ke kom im ke yang i hak perkhat bahai ke UCC ke wato kam tami i ki nong song song hang ni hari lom ke si jantia ke briu nyau trep ke yang i ke chongka ke chongman ke hiar pating dau em ke uniform code of ke uniform code ke wang ki ke code yang you body Uniform Civil Code ke kod yang you body ke kod yang ke Hindu ma yang Muslim ma yang Kristen ma yang Musik ma gerkam itu akayi gerkam body kom yang Hindu ma yang Kristen ma wakam ter temye man selansar tekejumut yang ke BJP ladaye ke penkelai ke constitution taumani kamaman hapok Pakistan umani kamaman hapo Iran, yoman ki Islamic State, hai ni yoman ki Hindu State. Ladamani ki Hindu State, umut ladamle kam katu ka kot ka de ki, ladamle kat kum ka an ko pasi kuman ko ka jingle yoman ko illegal. Kamada yo bini wada dep, de pas ki ka bel hapo Assam, bom hoy ur kit masi, bom hoy penyak masi, bat ter tadi yo bi haduk kat ni kat wan ke jin jar ki bru ki wakit masi kat no ke jing chak kem ki bru ke yang i
kejuk mandapaski ke ain kawa mhoi ukit yo supari de yo pi ni de dep depen yerangkan dor ke yo kwai wa ke drugs hanrei kaman kat ni ngada yo moyong le dakang ukwai le dakang hanrei le dakit le episa ke illegal le man legal le dakit moyong hab episa lakit kwai hab episa lakit air hab episa lakit ngau hab episa lakit mochuni hab episa le dakit kat ke wakit le hab episa be kecing ke society i kauman kat ni to kawahajan nam to dewa penting ni ite dau kerpat epi kam kinong chong chnong wo perkat bani to kapor ko yu pen kala yakini ki jingtu ki buat sianti yang kani ke sarkar ko em kamaman kan ni betet i de yoy kecing yang ki man bay man pa kecing yang ki khon ki yang i kam tam ki bay ki pa ki wa wan nong kendong kamaman kan ni i de modi wa ki tu ki man bay ki bodok kitu ke man bay bom em ke jingerap ni wan em ke kerdan to e kim duna ya ke cilak tengka ha ka chisnem khanang bo ye ku chan ya ke yung ke sem ke yong ki yo ye ke yarap ya ke jingem kam ke yong ki ko man ke sngi kawi ka wa cham jing e ka ni ka chuk ka wakat ni ke jing do yong ki bru ka mo pi teng aman ka mp de psiak na ka chnong galai na ka yung ten ki yang i ngayo ko tam kau man kan li ki mahajon da mahajon palat ki do palat yele man ko kam ni ba ka policy ka yang ka sarkar ka policy ka man ki kat ni ka spa yang ke India warok ka wi the control de ki R% dan hi ki mahajon kini ki R% ki mahajon yang ke India control ki R% ni ka spa yang ke India baile ka policy ka chim sarkar hita dali wa yakitu ki wa em ka spa wa em ka sen kadang nang yarap susu ya kitu ki do nang meling ku ikam ejam kama sanlak na kinong ikon kyong i kroglot ki hado kanim em ye man kular ki e ke jirap ya ki norep i ke jirap ki do hado kanim ye man tani ke jing kular hakpor election ten penkul mar ko ikpai ba pendo jing senya ki pai ba ye i ki leader ite daw kerpat ipi wa thap i ka bot to perkat mai to chong chit kul mari ka jing chong chit barbar ye lam ka i ka jing jinja hamanipur ngada yua hipor election wan ke BJP kular ka iki bakuki ba mete banagas kular ka iki waro ki chaj bru ki kuki ki naga wa ki mete ki jingkerchan ni ke BJP ke jingkerchan ko yo ko absolute majority man na yo ka jing sanchar sedang ko divide ke idea yang ke BJP divide ko haperdi ki bru ki niam ki uper ho em ki muslim ki hindu divide ki hindu ki muslim hawam em ki muslim hindu divide ko Kyrgyzstan ki non Kristan hiwam em Kristan hiwan ka jo ka niam kama do yubi ini diwaki yeki kasi bagi jantia lene ke janti kasi bagi garo itu yubi ke jing diwaki kapden perdi ki garo waki kasi dadang jor ka kan ni sedang ki diwaki ke kasi bagi jantia ikam kinong chong jantia do yubi berbor ka national lene berbor kawan ka area ka emi lah Delhi lene Hashlong berbor itimi kam ki garo khasi bagi jantia andrei kauman kan ni hak jing dap yang ke Meghalaya kawasan Pausnem hado san Pausnem ke jing dap ke Meghalaya hak anthem yang ke state dm ki jingruai nei pareng we garo we khasi we jantia andrei kauman kan ni kinong jantia da meling mem nei ke jingruai mem nei kiten jantia hak anthem yang ke state ke yang i kani to cimenta kawi na ki but sianti yang ki kamanu diwaji ke jaj bro yo ke reaction ki bro yo ke reaction not ma ki bro election rejan yo kinong jantia penbet ki cha penbet ki ma ite dah perkat bhai kam ki bro ulai ke parti ke diwaji ma ulai ke parti ke pada sensar wadayo ke experience upenteli
ulai ke parti ke AE ya ke duk AE ke jenjar mau ulai ke parti ke RAPI ngasih tu kamu bro dah mana kat san snem bon ni cingduna ngalam em bianga ceng kini ke mana MP mencua em apa ini hajwai bon ki perlok ki jam ki waju yo ulai ki yo yawan ki wa timit le timit handrai hagini kat san snem ke bon ke kam ke em sedalhi haplai geleng ke partai haplai kawar la kamlu geleng ke partai emi poru lai dimenta ke parti emi poru lai dimenta ke sarkar emi poru mikmati ke parlimen tercama wa ke jing imta ke usu haplai geleng miuwan hawa kejut miuwan hawa yato miuwan hawa emi sing handrai iman sen yang i barbor em ki wiki kon ki kti kamtam ki e ke jing kerchan lene ke bam em ke jing kerchan ngaman em pi ki kat san snem mje em ong penhiar pudu bro ulai ite upat transfer ite lene penhiar ketut kawan ngati be election le ke jong kamon yang ki bro ndai ngaw em dali kam em pi perchanga wa ki prlok ki kerchan mom kerchan ki niam ki uper ki jing yato ki snong ki uper yo warok gini to ki kon ki kti ki yonga warok gini to ki perlok ki wayung asem ki perdo prosnam ki yonga ite daw chema em skat ke jing wow atan laniu yakat wakwa ki bro ladeh ke MP skim lane kono ke jing arab rem to do ngai kamu bruhi ngayo warok em ke jing duna dah ini por karpa de pi kam kinong chong ke jing duna em bai la de pi la danga lane no de nuno ki politician le hendrei em to em kami ke jing kre lang em kami ke jing arab lang em kami ke jing sauto kapor kauman kat ni entah dia ada penting dan hi kicing ma yang geri yang i hendrei daman ko kicing sakit ite dau ini por khut weri pi ki kon ki yang i ki hayung asem ki perlok ki perjor ki yang i wa ewa kani election yo man ko election ka yang pi ka yang a la da em kicing ya per ki parti ki per ha kini ki por ki badadap ha MDC UM le ke jong ha MLA UM le ke jong hendrei kat hak MP ton ya perkhadi watok ka kam yap ka kam yong lang untuk ka kam do yong ma pala hindri ka kam yong karilom kesi jantia ro kawi Uma bin san pala dadep kelamu nai benta ki jing jong i ha parlimen em garikot kawau ni urang ba jong gari an tia jong i to MP wadadep pon sentam dadep kelamu ha parlimen kawi kawa kelamu Chapang gijing yong i dadep kelamu nai benta ke ILP uni unong yalam jong i dadep kelamu nai benta ban pensia ya ka ktin khasi ha kata ka khrnet ka wapra lane ke etchedel ngawaman kum MLA jong gi tan bordar chaitai se konsensi embon gijing hawa pen snyaw hau ni urang ba MP yong i senyau dedep kelamu ha parlimen senyau nei benta uni unong yalam yong i dedep kelamu nei benta ki jing jong ki minority hang tei hapo parlimen nei benta ki jing kelam jong uwaro hapo parlimen kilok ki maya yong a kwa osachisin ke jing tapti ke wakerpang yau ni orang bak ongki UMP yang i kai leo kai ke development dedep leo ongki keligi wa o khana e pi gamni pai ba bai katai ke surok kani ke surok National Highway Shillong Tura hakakti yang uni MP yang i wapendap ta uni MP ubalai yasaj hatai hapok dalhi yo i uni usurok Shillong Tura sekawi ke Shillong Guwahati National Highway ta uni MP yang i ubalai yasaj wa yo i ya uni usurok Shillong Guwahati bypass pai ba be nei benta uni usurok bypass jawai ta uni MP yang i wale Uma bin San H pala
ka bypass long le to uniu MP yong i wale ka Shillong dauki to uniu MP yong i wale wa em Delhi kanong ston rambrai kat ni dabha ka surok to uniu MP yong i kanong ston ranikor to uniu MP yong i wa kre chitom nei benta ban penyo yo niu surok ke airport Shillong to go wi ka kam go kro ka uniu MP yong i de debleo naike UP ka high court ka em kani to uniu MP yong i ke NIT Engineering College ka em hakani gari yong i to uniu MP yong i wada kre sitom nei benta ki kon ki ktigi yong i nei benta ki kon klot kon ro ki yong i pai ba bi nei benta ka nei hu ka North Eastern Hills University hagi por menchua em chibon gi discipline kat ni em bon gi discipline em kalo ki wi ki department ki wa uniu MP yong i kre chitomu nei benta kalaway ki kon ro klot ki yong i nei benta ki ni ki kam ki wa MP yong i da debleo sajisin kwa au ye pi baro e ka jing thap ti ka wa jam ka ni ko po pai ba mai wa maya yong a kwa u khanai phi go wi chatai Delhi wa chiki wi ki state yong gani gari India yong i em bon kini ki kon ro khlot yong i ki walai pure em gawi ka sin haba gani ka sarkar BJP ongko ya ki nong chong chnong yong ka North East yong i phim to ki nong India ile ong i gamte UP kini ki khmat yong i ki khasi chani bonu khian ki khmat pa ini khmat yong ale kam China deni te dau wa ong ki phim to kinong chong chnong yong gari India snyawo yaw niu MP yong i wa ya sat kerpang nei benta ki kon ro khlot yong i ki wa lai pure che ki wi ki state ki wa em ha gani gari India ko maya ga yong i nei benta ka tele kau e ki jing thap ti ka bakerpang yaw MP yong i snyaw ma ong gi bru chewan kata ke MP scheme myui ka UP kwa ong UP ka he ka MLA scheme ban ya ke MP scheme ige MLA yo i arkror siten chisnem ka wi ka constituency UMP yong i sankror le pound rutli ki constituency to ka kam go so tang was nya wo yaw ni MP yong i khat san tli ki snem da man MP u kat chawalai bi em ki dak ki chin ki waw ni MP yong i de debleo dan go wi gisni shom ka hi ni ma palang la dom ni ngong sar ke ay ka pikran ha parliament ru mchuyo i pim jo ai social media ki kam ki bakraw ki bapila deble pim ju ai social media ong ni ma pala ba chance tip tang ublayong ong ha sar hagi ni gisni ki brule em kam ki tip kamu ni MP was nyawret wa em kam sim nyawret myo de pai ba nang song snong bai dei na kata kadau ki bon ki chinkli ki bakli yau MP bai yu jongi na kata kadau hak ni kesngi na kaliang gayonga pai ba nang song snong bai ngakwa kat bangadang song maneh ni ngatho iwei poitri balengkon ban pule na kamtau ni MP jongi ngatho mentah ni konong jantia wa maya yong i umapala to uparapayu ukhan yong pi emde dawi kamuni unong yalam waduna kaktin wabun kakam
Kerpat oyopi kilok wa maya. Sachisin pat elat yaw mapala. Hagakat kende tarik chon hau bodam kakti. Nay benta ka jing mentoy yong nga yong pi. Pai ba bayi kilok wa maya yong nga. Kate da biang nay benta uniu MP yong i. Kajak kwa okram na ibenta ka parti kongres yung i. Kawi na ki parti kiwada rimtam hapo kari India yung i. Paiba ng song wamaya yung nga. Mkwa o kanalot sa panggasang kongres. Waro na tipi kayi gasang kongres. Nray katu kat ni tali kipon kwa o pankanmao yapi hagani gisni. Gasang kongres tok ka parti ko AHI kaching light load hakari India number 1. Number 2 Hamlin tok ka sen kongres ko AHI ya ka jilam ya kalia ka bapura haka snem kat kandes pa nyaw pawar haka por woman prime minister ka Indira Gandhi wan go chlong ben benago ya ka jilam ya kalia ka bapura. Pai babi ichatai Chariboy district la hatas nem khat kandes pa kande pawar yo i ka district akapor yung ka sen kongres Chinese jantia la to akapor yung ka sen kongres wa yo i ya ka West Janta Hills bat ka East Janta Hills UP ki kam ki wakro ki wa ka sen kongres de deple ko pai ba nong snong wa i akapor yung ka sen kongres to atong ka sen kongres kawa maya kerpang yi, kawa kerpang yi, ya ki jing like loy, ki wa pher, lakalong hakaryam hakabet, lakalong ka kup kasem, lakalong ka bam kadi, lakalong haki jing mane blegi yong i. Memde hada kiwi ki parti, kam ka parti kongres. Pai babi kwa open kan mo yapi. Untuk mo kaseng kongres kawa i. Ya gani ka skim si spas ni. Kaseng kongres hawa maya ka ya ka chat bro. Kahai da gani ka skim si spas ni kawa ong i. Kata ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Waro yo gani ka skim. Mem gani ka skim mem surak mem luti daw bilat hakichnong di yong i. Naite yo kam yo jam i sispa sngi yo krei hakani ka skim wa i da ka sarkar kongres yong i kilok wa maya snyaw si kat ni kani ka skim kawada dep implement da ka sing kongres chipun kijing myo i ka poisa na ibenta ki materials kat ni myo i ka paisa na imenta ki wages chua kure pi hap chandur chua ulai pi chayong dadap kure pi hap chandur ile kanig sarkar chanya kai pai ba bi Hamlin kini to ki kam ki wa ka kongres dadap le kani minta yong i kawaar kasmat kat hawa kujut i kam ilai sa hospital, lai tiak sa hospital. Dapoy kabil silak prapo hajar. Kinila to akapor yung kaseng kongres. Pai ba away, wamaya yung kaskim temen waong i ka Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. Kanila to akapor yung kaseng kongres. Bon kiskim, wakas sarkar kongres. Dedek ko i Hamlin kilok kiwa mayayong kaseng kongres to kawi kaseng kawa i ka jing like loy mto tang nay benta ki development pat ba may kani ka election arajar arpauso mto ka election nay benta ka development karoy ka par kani ka election jong kani ka snem arpauso tak kesnem election nai benta panya dai i
ngam kuao name step meeting cha konsumsi yonga ong ye kilok yonga hamkwa development na mentah kani ke kenti ke pemerintah nga kamu MLA ngan IEP ke development kat bangala na ke MLA scheme reina ke mentah ke MP election ngidan kam ya ke cingya dalan ke protection ngidan kam ya ke protection kilok wa maya yonga kijing ki wa ye kendo hakari yong i pai ba wa maya ngam to obru walong komunal wa em gajing cha liang kaseng kongres umto kaseng ka wa em gajing cha liang kam tam ha gajing mane blegi yong i kitu ki walong Hindu mane Hindu ong kaseng kongres kitu ki walong Muslim mane Muslim ki walong nyamtre mane nyamtre ki walong Kristen mane Kristen kate to kaseng kongres tamba UP nyau si kat ni ke parti BJP kawasan syari kani ke jelah ila ong sen syari kani ke jelah kawasan syari kani India hapo jelah yang ila BJP hams nyau per ila ong ugamte kat ni BJP kandidat lai support lai kercan langki ke NPP Sakawile kwa open kan mau ya pi. Ukonrat sang mah kani ketayau dedep ongu. Kitu kiwa kwa tabut ya modi. John ya kacap hagadur yang gakat. Sakawi kwa ong ya pi. Bishar. Shwa bapin kersan bishar bahaswa. Yo dari kinong ilam kibaladep siak bun teligiyung. Bishar shwa uni unong yalam nakani ke parti kat not ligi yung gadep siau uni wi nakawi ke parti ukan didiet kat not ligi yung gadep manpau Umar bin Sen pala tang kawi ke yung katatok ke sen kongres tang tak paiba tang kawi ke yung ubat Charles Mangar nadu usnem arhajar lai kamu wi nagi kena yang keseng kongres haduk kat ni tanggawi ke yung ke parti kongres bishar pai ba bayi ki pai ba wa maya yung bishar chawlai bi sakiwi ke parti bishar kayi kwa ong ipi wi UMP regional party unlai le ayu hadelhi sanspa sau pulai ngot dai ne ampai ba unlai le ayu hadelhi kipen kesan ya lade kiong ladang ilai ngin ya tit me hapo parlimen ima pala ing sabatai pi yo ana em ban keren kat paman ha parlimen igi pai ba om tip te ani to sakhiat wong hawa paj wa kelam kita ani tok sakiat kini kiwa ijai peru kini te imat da job ki dau kelam ki nei bentayong hamelin yo payong wada dep krek hamelin kilok wa maya yonga sajisin kerpat o yepi kerchan yo mabil sen pala hamna ye kani ke sarkar kawar dep cukori sansna menchwa omki trok kit muyong da khang lot iki trok mcha olai ngawa chaboy man kamit lai ki trok muyong lom poisa ki da ki spa krur chawan lai ka pisa lai chakapla yung ki he yung kani ke sarkar nen kasngi yopi Cikrur ng kayo bat ki ko poisa chief minister Arunachal kapisa yung yung gastit yung ra ki chatay sa Arunachal wa MG candidate NPP chatay hagapor yung gaseng kongres kapoisa mo yung wan ko chakapla yung kasorkar nakani kapis poisa mo yung yo yarap chikiskur yo irap ciki hospital yo shaki wadu duk
pai bawa maya hamling kani ka sarkar da cheko nei bentayong i hakapor yung sen kongres kamar ba mardi kalong ka babit ka babiang katni kinong rep jong i lemnyar ki chatay sa konsensi yung wabun suro lemnyar ki hakapor yung kasong sen kongres Cispa tam suro cikilo kat ni so pau dengka kat ba kat dor petrol kat diesel kat silinder gas nang kuman la kasni pai ba nang song snong bae ka pnyang bam hakapor jong kaseng kongres tam pra pau dengka silitar kat ni cispa pra pau de yablot kiwaduk Day tang lada kaseng kongres kan wan hakapor day hang ta ngi ki baduk ki besuk ngin sayo ye ki jingkerku day na kata kadaw pa ba i ni kerpat pi ile wan kenang o nadu na boy bani chemo pi na marwa kwa o ye pi woro i ke jingkerchan ya uma bin sen pala kani ke sarkar dedep cukor ka ong kani ke sarkar to tang i ke sarkar kawachim ya ke jingkit kli penbait put penbait sam kendo ki ya ke sen kongres ong ki hakapor ka kongres dayo ka sunshar daki pot ligisnam ile mla ko penbait put penbait sam khanao yo pi ile ka kongres ntre ko penbait put penbait sam kerki namar bangim kwa Bashi in shi ke jaka kan nek syasam. Dai na kata kadaung Islam. Kapa kani ke sarkar ke pemerintah ke kloy ban penbait put penbait sam namar ki kendau ki siap ki labun balik syasam. Kiyam kilong kemi, kiyam kilong kepa, kiyam ki kun samla. Namar mangi ngilong trai ya ke kendau ke siap. Kat baha asam pat Pimla ban long try kendo ka siya. De cukor gaya i. Pai bawa maya. Sa sisin kerpat o yepi. Elak i kaseng kongres. Mana job uma pala. Ngajam ngaji. Uni uma binsen pala kat san snem daman MPU. Mana job uha kani ka kenti. Lada wan sarkar ka kongres. Uni man minister heo. Sekian. Badai hak tak kapor, kari kasih bajantia, kan sayo mat kijingkerku, naga keti unang yalam jong.